Тутлы пылак сәткенлі уяв. Чувашкенле Ширла фестивальне ертереш. Она уда уйхен вынекемешінче Петрав гуненже ергелеме балырдашы. Фестиваль программе бет ада хадырлене жезімбе шығыны идузине правительство жүрденже ертне ларуразуцы яврыш. Чаваш еншіннізем хомлаш тендері себе шеш палармашы. Темеше шул гаяла пылакта тутла улма ширлана чигі леш енжен ешандалық ыжырақтыраган регион зенчен илсегіліне болзан, халі вара хамыртырықрада шак шимішсіне туза илме майбур. Мургаштырықынчи Борис Михайлован агроферменчесі махран икшер гектар лаптық шинже ширла үстерейші. Пачалық бұлышны бебірлежі комбайн дағыты техника дуянна. Шак ішем малала адаландарастесе жалвызем ширла тербелемелі ядарлы линейде елестілевлі. Пызык фестивалертерне пақчашы земшан ойрумақ пілдерішлі. Валбире парбаринш деневіпе палашма майду забары. Палардать Борис Михайлов. Мле достижение зембур ялгужалксен камста мле үстерет, мле шине метод самбордым или техника шине. Шак инициатива ебір пиде вылмалагала кайма бұлдырапты. Ширла, умла, инженде выл одым зам тумақшылар мөрі бірді. Иша одым зіне хортырақ тумала, инумадырақ шамықсене егіртмала шағында елді келмелі. Ширла фестивальне Шубашкардарығынчи питомник райыртерес шуғышла. Шак пілдерішлі болума шемье уява евр ергелемелі. Республика жыннысен тадахынызен ачисембе бірле онда шитсе ширла бұштарма, ондан тутлы көгіл пішірме е варене варетме май болдыр. Палырты Чуваш республикен ялғужалық министрі Сергей Артамонов. Фестиваль лабамы баллах ширла имшам туза елегензене, техника тузагаларагансене тада шак кенбе қызықланагансене бірліштері. Вазем вали ялхужалық аграрий тыдымыбе шихынны шавразы делзем ергелеш. Чидес вахытра фестиваль ятне паларда стелевбе ыйдым ергелеш. Республика галарым вали Юлия Дюкова, Милена Алексеева, Бахтияр Велиев.